يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. جو پیارا دوست اللہ جے پاک کلام جہاں ایک مکمل سورت متمدسہ تلاوت کی ہے. قرآن عزیز جی ان سورت کے اندر اللہ پنجے حبیب کریم جے توسل سا حبیب جی امت سا مخاطب رب ذوالجلال فرمائیو ارأیت الذی یکذب بالدین چھاتو ان مانو کے پٹھو جے کو دین کے کوڑو سمجھے دین جو انکار کرے. کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے, جو دین کو اسلام کو جھوٹا تصور کرتا ہے؟ کیا تم نے اس بندے کو دیکھا؟ معلوم ہے وہ کون ہے؟ تمہیں پتا ہے وہ کون ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو قرآن مجید کی اس آیہ میں اٹھایا گیا ہے. سوال مالک کریم کی طرف سے اٹھایا گیا ہے کہ کیا تم نے اس بندے کو دیکھا جو دین کو جھٹلانے والا ہے؟ بظاہر تو وہ مسلمان بھی کہلا رہا ہے, وہ کلمہ بھی پڑھ رہا ہے, وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے, وہ روزہ بھی رکھ رہا ہے, وہ حج حج کیے جا رہا ہے, وہ عمروں کے سفر کیے جا رہا ہے, لیکن وہ ہے دین کو جھٹلا. وہ نماز بھی پڑھتا ہے لیکن ہے وہ بڑا مکار, ہے وہ بڑا گنہگار, وہ میرے دین کو جھوٹا کہنے والا ہے. اب سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نمازی بھی کہہ رہا ہے, اس کو عابد اور زاہد بھی بتا رہا ہے, اور فرما رہا ہے کہ وہ میرے دین کو جھٹلانے والا ہے. اساں یہ سمجھو آپ جیکو نماز پڑھے وڈو دیندار داڑھی مجھے سپٹ کو مجھے سائی چادر مجھے سمجھنا ہے تو وڈو کاجا خضر اچھی گئے. جیکو دین جو تصور اساں سمجھو آپ وہ ایک پاسے رکھو, جیکو دین قرآن سے کھائیو آپ انہیں کے تو تصور میں آئیں. ہم نے دین کو یہی سمجھا ہے نا, نماز پڑھنا یہ دین ہے, روزہ رکھنا, حج کرنا, زکوٰۃ دینا, خیرات دینا, یہی دین سمجھا ہے. ہاں یہ چیزیں دین میں شامل ہیں, دین کا حصہ ہے, دین کے ارکان ہیں, لیکن دین صرف ان باتوں تک محدود نہیں, دین کا دائرہ اور بھی وسیع ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ دین ایکڑو وسیع زندگی گزارن جو دستور العمل آ, نماز بونے جو حصو آ, روزو بونے جو حصو آ, حج بونے جو حصو آ, زکوٰۃ خیرات یہ سب دین جا حصہ ہے, پر رکے دین ایہو بنا ہے. دین جو دائرو انجا ودھی کا کشاد ہوا. اب کوئی آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے لیکن وہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی دین کو جھٹلانے والا بھی ہو سکتا ہے. اب وہی سوال اس آیے کریمہ نے قائم کیا. رب ذوالجلال نے سوال کیا ہے کہ ارائیت الذی یکذب بالدین, کیا تو نے
اس آدمی کو دیکھا جو دین کو جھٹلانے والا ہے، جو دین کا انکار کرنے والا ہے۔ وہ تمہیں معلوم ہے کون ہے؟ نمازی ہونے کے باوجود، حاجی اور غازی ہونے کے باوجود بھی وہ دین کو جھٹلانے والا ہے۔ پتہ ہے وہ کون ہے؟ اب دیکھیں، اس سوال کو اللہ نے سوال پٹ اپ کیا، سوال قائم کیا، اب اس سوال کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی دے دیا۔ سنو گے؟ توجہ آئے؟ موسیٰ گھر میں بیٹھا ہو یا میرے پاس ہے؟ جنہیں موسیٰ گھر تو ساجہ آباد میں بیٹھا ہو، مسجد الابرار میں بیٹھا ہو، یہ ہمیں تلدانی امپریس مارکیٹ گھومت کرتا۔ سوال وہ مانو جب نمازی مجھڑ دے باوجود بے دین کے کوڑو سمجھے تو خبرہ کہہ رہا میں بدھو انہیں جو جواب اللہ سے قرآن میں انہیں جو جواب ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمِ، یہ وہ منوا جے کو یتیم کے دھکا چھوڑے، یہ دھکا رہے تڑائیں جے کو یتیم کے دھکو دے، یہ دین کے کوڑو سمجھن وارو وَلَا يَهُدُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکینن کے مانی کھارائن جو خیال ہی نہ تھا، خود تو کھا رہا ہے، پیٹ بھر رہا ہے، لیکن کسی غریب کو کبھی کھانا نہیں کھلاتا، خود پہنتا ہے، کسی مسکین یتیم کو نہیں پہناتا۔ کوئی غریب گھر پہ آ جائے، کوئی یتیم مانگنے والا آ جائے، اس کو دھکا دے دیتا ہے۔ داڑھی بھی بڑی ہے، وہ غوث اعظم کا مرید بھی کہلا رہا ہے، وہ عاشق رسول بھی کہلا رہا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا دیندار حاجی غازی مولوی مقرر مدلل باتیں کرنے والا بھی خود اپنے آپ کو دیندار کہلانے والا ہے، لیکن قرآن فرماتا ہے یہی وہ بندہ ہے، دیکھ لو پہچان لو اس کو۔ فَذَلِكَ الَّذِي، یہ ذالک اشارہ ہے، فَذَلِكَ یہ کون ہے؟ اس کو دیکھو، یہ ہے جو دین کو جھٹلانے والا ہے، وہ دیکھ لو، داڑھی بھی بڑی ہے، لیکن فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمِ، یہ یتیم کو اپنے در سے دھکے دیتا ہے۔ وَلَا يَهُدُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور کسی مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت بھی نہیں رکھتا، کہ بکھارے کے مانی نہ کریں، کہ انیارے کے پانی نہ پیاری، کہ یتیم جی سنبھال نہ لتھیں، یہ دین کے کوڑو سمجھن وارو، یہ دین جو انکاریا بڑھگار سمجھ میں اچھے تھی۔ وَلَا يَهُدُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کے کھادے کھارائن کی رغبت ہی نہ تو رکھے۔ اگتے بولو فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ، بربادی ہے نمازیوں جیلا، بربادی ہے نمازیوں جیلا۔ نماز کو پڑھن تھا، قرآن تو فرمائے نمازیوں جیلا بربادی چھو بربادی، اللہ جو فرمائے تباہی آئے انجیلا، نماز کے باوجود میں اللہ تو فرمائے تنے جنا بربادیا چھو چھاجیلا، بربادی چھاجیلا۔ اگر تو قرآن تو جواب بڑی فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، انہوں نماز جلا بربادیا جے کہ پنجی نماز کے وسارے میں ہم تھا۔
छा था कनि? निंड थी अचे? काफ़िल खे मां थप्पड़ हणंदो आहियां। ये वो नमाजी है, नमाज भी पढ़ रहा है और नमाज को भूल भी बैठा है। और ये बात समझने की है ना। बात मौलवी साहब ये कहते हैं कि कभी नमाज पढ़े कभी ना पढ़े, कभी नमाज पढ़े कभी ना पढ़े, ये नमाज को भूलने वाला है। इसको तो आप भी नमाजी नहीं कहेंगे। जो कभी पढ़ता है कभी नहीं पढ़ता, इसको आप नमाजी कहेंगे? इसको आप भी नमाजी नहीं कहेंगे। अल्लाह ताला कैसे इसको नमाजी करार देगा? नमाज भी 5 वक्त पढ़ता है लेकिन नमाज को भूल बैठा है। इसका मकसद क्या है? मुफस्सिर फरमाते हैं, एक अल्लज़ीना अन रूह सलातिहिम साहून, वो बंदे जो नमाज भी पढ़ रहे हैं और नमाज की रूह से गाफिल है, जो नमाज का मकसद है, मंशूर है, जो नमाज का मकसूद है, उसको भुला बैठे हैं। ये नमाज भी पढ़ रहे हैं लेकिन इन नमाजियों के लिए अल्लाह फरमा रहा है कि तबाही है, बर्बादी है, जो अपनी नमाज की रूह को भुला बैठे। आप सोचोगे कि नमाज की रूह क्या है? ये कौन सी रूह है नमाज की? हम तो नमाज पढ़ रहे हैं, क्या रूह है नमाज पढ़ने की? आगे सुनो, अल्लाह ताला खुद जवाब दे रहा है। अल्लज़ीना हुम युराऊन, ये नमाज को भुलाने वाले ये हैं जो नमाज पढ़ते हैं दिखलाने के लिए। नमाज की रूह तो ये थी कि नमाज पढ़ते अपने रब के लिए। किस लिए पढ़ते? मेरा सोना रब तू राजी हो जा, मेरे मालिक तू राजी हो जा। नमाज पढ़नी थी अल्लाह के लिए और ये नमाज पढ़ रहा है लोगों को दिखाने के लिए कि फलां देखे कि मैं इतना बड़ा नमाजी हूँ, लोग मेरी तारीफ करें कि भाई ये करमी फकीर तो बड़ा नमाजी है। अब दिल के गोशों में, उसके दिल के पिन्हाइयों में, दिल के अंदर ये तसव्वुर, ये ख्याल है कि लोग मेरी तारीफ करें। वो ये नहीं चाहता कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। फकीरों, नमाज जो रूह ही हुआ, नमाज पढ़ो तो पंजे रब जे खातिर। मालिक तू राजी थी, दुनिया रुसे तरुसण जो, दुनिया नाराज थे थियण पियो, दुनिया हिक पासे थी वञे थियण पियो, हिकिड़ो यार राज़ी हुजे। हिक है, हिक है, हिक दी दिल को सिक है, हिक है, हिक है, हिक है। ओ कोई टूकर जाने, एक कूचे कोई टूकर जाने, वो काफर दे मुशरिक है, एक है, एक है। हाय हाय हाय, नमाज पढ़े त मकसद रब जी ज़ात हुजे, हज ते वञे त मकसद रब जी रज़ा हुजे। हज पढ़ी आयो त नाले सां लिखाईंदो हाजी मोहम्मद अली, पीउ मां तुंहिंजो नालो रखियो मोहम्मद अली, हाणे नाले सां गॾु मिलाए थो हाजी, माना माण्हुनि खे ख़बर पवे त ही हज पढ़ी आयो आहे। पुट माण्हुनि जे लाइ हज पढ़ी आयो ही या अल्लाह जे लाइ? मां बि लिखंदा आहियां न,
نمازی کرم اللہ نہ نماز کو پڑھ دو ہے نا ساجن مل کر آئی مولوی ساجن عمرتی ساجن عمرو کرے آئے ہوا دنیا کی خبر پہ عمرو کرے آئے ودا عمرو من جلال کبوا حج من جلال کبوا نامے سا لکھی پان کے مشتہر کبوا پانچو اشتہار نبوا تمانوں کے حاجی سدن غازی سدن مجاہد سدن پر نماز عبادت ہن جینا کبیات مولا تم راضی تھی جینا ہکڑو سبب سکھی وجو جھکرے تمہاں جو مقصد غیر جو تپو تمہاں جیلا بربادی جو اعلان قرآن کرے چھو قرآن تو فرمائے تا انہیں نمازی جیلا بربادیا الذین ہم یراؤون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ انہاں نمازیوں جلا بربادیا جنکے عام استعمال جو شیوں روکن تھا بڑے مجھے دھیان کرو لیکن بسیس شیوں عام استعمال جو سارے ٹیشو پیپر بھی ہوا کچھ ایسا کو کہتے ہیں نماز نکو صاف کیا یہ بڑی دکھا جائے مطلب یہ ٹیشو کھڑے یہ ٹشو پیپر مان کا روکیں رب جو فرمائے نمازی بآئے پر عام استعمال جی شے بین کا روکیں ان نمازی جلا بربادی یہ دین کے کوڑو چھوڑ مارو پینا کلمہ تجھے کسی نے کلمہ تو جدا تو پین کرتے مان تو لکھی بٹا قتل کنوا صحیح کرنی ہے یہ حمدان ہم کو نہیں ہو سکتے کہ پین لکھن جیلا نجے پرانی جمعوں لسی دلوڑی کھیر مکھن دیو پاڑے وارو آئے اب آتو لوگ کہ مکھن دیجئے دوا کھائیں لیا کہ حلال کو لے گئے اب آیا لسی دیجئے کہ لسی نہ دنے کہ لطف نہ دنے شہر کراچی میں بیٹھوا ایکڑو مان مارو ادا ماں گل جی پیو آیا لالو کھیت وجنو مجھے ٹاور دے وجنو یہ جہلن ماں باتو نہ آیا ایڑو نمت مردار آجو کی جے رستو بنتو رسی آئے بنی راڑی سا آئے بنی مازی اللہ جو فرمائے انہیں بربادیا انہن نمازی جنائے جے کو تھوڑیوں خسیس گالیوں انہن جو بھی خیال نہ تھو کرے بے جو دل میں حیال نائے ہمدردی نائے بے جو خیال نائے یہ نمازی ہنجن دے باوجود میں برباد آپ سمجھ رہے میری بات کو جی کسی نے راستہ پوچھا بھائی مجھے قائد اعظم کی مزار پہ جانا ہے راستہ بتا دو تجھے یہ بتانا تھا نا کہ فلان بس میں بیٹھ جاؤ T20 میں بیٹھ جاؤ یہ بس تمہیں وہاں پہنچا دے گی اتنا بھی کسی کا خیال نہیں کرتا تو یہ مسلمان یہ نمازی یہ غازی یہ حاجی ہونے کے باوجود اس کے لیے تباہی ہے بربادی ہے یہ دین کو جھٹلانے والا ہے یہ مومن نہیں ہو سکتا جو کسی کا احساس نہیں رکھتا میں گیا جاپان میں ٹوکیو بڑا شہر ہے دنیا کا سب سے بڑا آبادی والا شہر ٹوکیو ہے تو
गूगल मैप पे मैंने अपनी मंजिल देख ली थी, मुझे एक मस्जिद थी बड़ी कदीम, वहां जाना था। तो मैंने गूगल अर्थ पे देखा कि कहाँ जाना है, वो रूट भी मैंने देख लिया, लेकिन आगे चल के मुझे थोड़ा सा रास्ते में मैं समझ नहीं पाया कि किस रास्ते से मुझे जाना है। था भी करीब एक जापानी बूढ़ा, वो मुसलमान नहीं था, वो बुद्ध मत का मानने वाला था, गैर मुस्लिम था, काफर था। मैंने उससे पूछा कि मुझे फुला मस्जिद में जाना है। उसने अपना दुकान छोड़ दिया। दुकान गाहक खड़े थे, 4-5 गाहक उसके दुकान पे खड़े थे, उनको छोड़ा, उनको अपनी जुबान में बोला कि थोड़ा सब्र करो, मैंने इसको रास्ता बताना है। वो मुझे बताने लगा, मैं तो समझ गया, लेकिन वो मुतमईन नहीं हो रहा था। ये जापानी लोगों की मैंने आदत देखी, जब तक वो खुद मुतमईन नहीं होते ना, वो छोड़ेंगे नहीं आपको। आप पूछ लें मुझसे एक मरतबा, जब तक वो खुद मुतमईन न हो जाए तब तक नहीं छोड़ेंगे आपको। वो बता रहा है इधर से जाओगे, फिर इधर मुड़ोगे, इतने मीटर इधर जाओ, फिर इतने मीटर इतना सफर करो, फिर ये बिल्डिंग देखोगे, फिर इधर जाना। वो मुझे बता रहा। मैंने कहा मैं समझ गया, मुझे बात समझ आ गई, अब मेरी जान छोड़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने कहा डू यू अंडरस्टैंड? अंग्रेजी में पूछ रहा था, आप समझ गए? मैंने कहा हाँ मैं समझ गया, मेरी जान छोड़ो। अब मैं चला, देखिए ये गैर मुस्लिम है, काफर है। मैं चला, थोड़ा चला होगा, वो बूढ़ा एक नक्शा लिया, उसने नक्शा लिया और साइकिल पे चढ़ के मेरे पीछे आके मुझे पहुंचा। साइकिल पे चढ़ के दौड़ता हुआ मेरे पास आया और मुझे कहने लगा पीछे हो। वो नक्शा खोला, बोला आप हम यहाँ खड़े हैं, अब इधर से ये रूट कैसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, ये मैंने कहा देखो ये गैर मुस्लिम है, इसे कितना एहसास है कि ये एक परदेसी आदमी है, मुसाफिर आदमी है, इसको कोई तकलीफ न हो। मेरे खातिर वो अपने ग्राहक छोड़ के, एक तो पहले मुझे वो समझा चुका था, लेकिन उसका जो दिल मुतमईन न हुआ, वो अपना दुकान छोड़ के वो साइकिल पे भागता हुआ मेरे पास पहुंचा और नक्शा लेकर आया। मुझे जब तक वो खुद मुतमईन न हुआ तब तक उसने मुझे छोड़ा नहीं। वो समझ गया कि अब मैं समझ गया हूँ, फिर मुझे कहा कब चले। मैंने कहा एक काश हमारे मुसलमानों को ये बात समझ में आ जाए। ये तरीका हम मुसलमानों का था जो उन काफरों ने अपना लिया, और हम हैं। आप खुद देखिए, मैं क्या कहूँ, आप अपने दिल पे हाथ रख के देखिए। कराची के लोगों, कराची वालों, ये बड़ा शहर है कराची, और लोग यहाँ आके भूल भुलैयों में फंस जाते हैं। कोई मुसाफिर, कोई गरीब और वतन देखो तो उसको सही रास्ता दिखाया करो। अब ये मैंने तफसील के साथ, तो मेरे साथ गुजरी थी ना, एक बुद्ध मत का पैरोकार, उसकी बात मैंने तुम्हें बताई। अब हमारे मुआशरे के जो मजहबी तबके के लोग हैं, अब जाए तो जाए रहे, मैं आपको मजहबी तबके के लोगों का एक वाक़या सुनाता हूँ। पूरे ध्यान आए? मुझे मुर्शिद करीम हजरत महबूब इलाही सुभान अल्लाह, साईं जो ड्राइवर हुए, वो जीप हलाए, वो रिलीज जीप हूंदी, वो ड्राइवर जीप हलाए, उन्हें मुख्य वाक्य ॿुधायो, यानी मुंहिंजे नंढपण जो या मुंहिंजे ॼमण खां अॻु में जो वाक्य आहे, उन्हें ड्राइवर मूंखे ॿुधायो कि काछे में हजरत महबूब इलाही रहमत
रहमतुल्लाह अलैह जन जो जलसो हुजे वो ड्राइवर चेक के रस्तो बिठल हुयो, जिस गांव में जाना था रास्ता मुझे मालूम था। हम चले, हज़रत साहब भी चले, वहां पर जहां जिस गांव में जलसा था वहां कुछ लोग थे जो हमारे मसलक के खिलाफ थे। हम सुनी है वो वहाबी थे, आप समझते हैं ना, गर्दन जिसकी मोटी सुसड़ जिसकी छोटी। उन्होंने भी हज़रत साहब के मुकाबले में एक जलसा रख दिया, उन्होंने भी मुकाबले में एक जलसा रख दिया। अब हज़रत साहब को मोहम्मद इस्माइल ड्राइवर मुझे बता रहा था कि हज़रत साहब जब चले तो रास्ता मुझे मालूम था कि उस गांव में कौन सा रास्ता जाना है। हज़रत साहब ने मुझे हुक्म दिया कि ये रास्ता छोड़ो, इधर से जाओ। मैंने कहा हज़रत इधर रास्ता नहीं है, आपने फरमाया मैं जैसे कहता हूं वैसे चलो। अब मुझे जरूरत नहीं हुई, मुझे मालूम था कि रास्ता तो यही जा रहा है, लेकिन हज़रत साहब जो फरमा रहे हैं जरूर कोई हिकमत हो। अब जहां से हज़रत साहब चल रहे हैं वहां रास्ता भी नहीं है और वो काछों का एक रेगिस्तानी इलाका है, फिर आगे कुछ ऐसे जंगलात भी आ गए, लेकिन हम झाड़ियों से वो झील थी वो कच्चे पक्के में अच्छी तरह से चलती। जंगल से इधर उधर घूमते घूमते हज़रत साहब हम जाके वहां पहुंचे, जलसे में पहुंचे, जलसा हो गया। अब सुबह पता चला कि राज क्या था। करना सुबह पता चला कि वो जो दूसरा मुकाबले में जलसा होना था ना, उसका जो मौलवी वो नहीं पहुंचा। जलसे में उधर मुकाबले में खिताब करने आना था वो नहीं पहुंचा। भाई क्या बात हुई? बोला बात ये हुई कि उसका हादसा हो गया, उसकी टांग भी टूट गई और उसकी ये बाजू भी टूट गई मौलवी की। क्या बात हुई? फिर पता चला कि उन्होंने वो जो रास्ता था उस रास्ते में बड़ा गड्ढा खोदा, गड्ढा खोद के उस पर हल्की सी लकड़ियां डाल के ऊपर से मिट्टी डाल ताकि हज़रत साहब यहां से गुजरेंगे उनका जीप गिर जाए, वो जलसे पे नहीं पहुंचे। हज़रत साहब को दूसरे रास्ते से निकल आए। अब उन्होंने अपने मुल्ला वालों को बताया नहीं कि हमने क्या किया। वो जैसे उनका जीप आया वो उसी गड्ढे में जा गिरे, मौलवी की टांग भी टूट गई, बाजू भी। बेटा ही फरमायो खरजा खंड खई पवन कारण प्रिय जे खर बेटा ही के खर से खरा खंड खई पवन कारण प्रिय जे ते में पान पई गतू दी वही कारथ्यो। खरजा खंड खई पवन कारण प्रिय जे खंड खई महबूबे इलाही जे किरण देला, पर महबूबे इलाही त रोशन ज़मीबा। ते में पाण पई वही गतू दी कारथ्यो। मौलवी किस्म जा मजहबी तबके जा भाई मसलक को जो तो सा ये जो बेसा जे तो मुकाबले में जब सो रखे हुआ
بھلی کو جلسوں کروں بھی کر عوام پاڑ فیصلوں میں تو دھاک کچھ آئے نا جھگڑا چھاڑو ماں تک چھوکرن کے جھلیاں دھوتے یہ بابا یہ فیس بک تے یہ حرکت نہ کرے اچھے تھا تعریف کر مجھے جو ماں پاڑ رچی دو تھے مجھے تعریف دی کام سے پترا تعریف کرو مجھے مدینے والے سے مجھے تعریف دی کام سے پترا مشک مولاج کو خود خوشبو نہیں دوا تعریف چوے مجھے مشک ڈاڈو بھلو آ دکاندار چوے بابا یہ ڈاڈی خوشبو پیاری آ بھلی آ بابا سنگھڑ سے ہر کہیں کے خبر پہنچی تو بھلی سندھ جی دھرتی تے یہ کم سامو رکھے ہوا کم رکھے ہوا آپ نے جو کم رکھے ہوا سب کو نسے دو آلاز یہ رکھیں گے اکل ننو ہوا اساں کے مان دی رضا خوشبو دی مان دی نہ کپے مالک دی رضا کپے مدینے والے فیصلو وقت کندو حق تے کیرا نا حق تے کیرا سچو کیرا کوڑو کیرا مجھے خلاف گائیوں دند کتاب لکھن پیا لکھن مجھے موکلت اے ماں ان کے پکشے چلی ہو اے ماں جیتی من میں دعا گھڑو آیا پنجے بچن جیلا پنجے مریدن جیلا پنجے جماعت جیلا انہیں وقت میں پنجے دشمنن جیلا دعا گھڑو آیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ سائی موجو سائی شان وارو مان وارو وہ ایکڑے کافر جو تاں دے واقعوں بدھائیں جو موسیٰ گزرے ہے وری مذہبی اگوانم جو تھا کہ بدائم جو مجھے والد کریم سے گزرے مان بدایو فویل للمصلین انہاں نماز جلا بربادیا ارائیت الذی یکذب بالدین ان مانو کے سوچ کو دین کے کوڑو سمجھو بیٹھو دین جو منکرا یو ہوا جکو یتیمن کے تھکا توڑے غریبن کے مانی نہ تو کھائے کہ رستو نہ تو نسے کہ جی رہنمائی چکی نہ تو کرے کہ جے دکھ میں کم نہ تو اچے کہ غریب دی مدد نہ تو کرے یو دین کے کوڑے سمجھن وارو دین کے سچو سمجھن وارو جکو بخارن کے مانی کھائیں دعا انیارن کے پانی پیاری دعا بھٹکلن کے رستو نسی دعا عام استعمال جو شیوں مانن کا نہ روکی دعا یو دین کے سچو سمجھن وارو یو دین تے عمل کرن وارو جو صلی اللہ صلینا علیکہ یا سبحان اللہ پیرن جو پیر غوث اعظم دستگیر یہ یاری یا مجھے دستگیر ہی ارسوا پیر جو تو دستگیر جو ٹھیکیدار نہ سلاف نہ گئے تو نے لچھنن دی مکھے کو خبر آ تجھے پرکارن کے ماں میں سنانا تھو سندھ میں سنانے تھی تو جو کردار کڑوا اچ تو کے بدھایا تا مجھے دستگیر جو کردار چاہے
مجھے سنو دستگیر اساں سبھی جو پیر ماں قادری آیا ماں نقش بندی آیا الحمدللہ تمام مسا نسبت رکھن والا تمام نقش بندی بے آیو قادری بے آیو بھلی پہلے نالے ساکر نقش بندی بلکایو قادری بلکندہ مجھے سوڑے دستگیر مجھے پیرن کے پیر فرمایو مانو سٹھو ردھے پچائے کھائی خوش تھی دائن ماں عبدالقادر سٹھو تام ردھے غریبن مسافرن کے کھائے خوش تھی دائن مجھے پیرن جے پیر جے دردہ کدھے کو سائل و خالی نہ موٹیو کپڑے جو واپار کرتا ہویا کپڑے جو واپار کرتا ہویا پورو مہینوں جے بھی کمائیندہ ہویا جے کو نفو ملتو ہویا وہ اللہ کے رستے میں خیرات کرے چھڑیدہ ہویا وہ بسائل آئے ہوئے کرے گی تو منگتو آئے ہوئے مجھے حال آہر انہیں کے نہیں چھڑیدہ ہویا لیکن میرے سائندر کا دے بارے باہر ہوئے ہویا تو سائل آئے پوچھا کہ سنو سید عبدالقادر جیلانی کی تھے جو سائندر باہر ہوئے رہے وہ مانو خالی موٹی رہو سائیں کے خبر پئی تا ڈاڈو ڈک کھجو تا ہکڑو سائل عبدالقادر جے در تا خالی کی موٹیو اور فرمائیو کہ میں ہکڑو نہیں مقرر تو کیا ان نہیں تے جیکی میں منگتا سائل اچھو انہیں کے جھولی بھرے نہیں وہ نہیں نہیں جو رات یاری جی نہیں جو رات یاری جی مقرر کیوں فرمایوں منگتا اچھو سائل اچھو یاری واری رات اچھو تتنوا کے عبدالقادر دی درتا خیرات ملتی جن کے مال کپے تن کے مال پیو ملے جن کے کھادو کپے انو کپے اٹو کپے لٹو کپے جن کے جیش جی طلب ہوئی پیرن جے پیر وٹو یاری واری رات ان کے ہوا شے پئی ملے کہ طالب سالک اچن پیاد انن کے ولایت پئی ملے چور اچن تا ابدال بڑھتی وجدے گنہگار اچن تا نیکوکار بڑھتی وجدے یاری واری رات تے ونڈ ونڈ جے پو منگتا سائل غریب ہک دیکھا پچھندا وا یاری کرے دی یاری کرے دی چھو حلدہ سی دستگیر وٹ یاری وارے پیر وٹ اساں جو ظاہری باطنی مرادوں پوریوں تھی او یاری واری رات جو مقرر کیوں تب مشہور تھی یا دنیا میں یاری وارو پیر یاری وارو یاری وارو یاری وارو اب تیاری پیدی سبحان اللہ وہ اساں یاری وارے جا مرید آئیوں جیلانی جیلانی مرشد جو جیلانی 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 مرشد موجو جیلانی 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 مرشد موجو جیلانی مرشد
مرشد موجو جیلانی مرشد موجو جیلانی مولا پر موجو جیلانی مولا پر موجو جیلانی 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 مرشد موجو جیلانی عاشق عبد القادر جو عاشق عبد القادر جو مرشد موجو روحانی مرشد موجو روحانی جیلانی جو مرید ہوں سگر جی چاہتا ہوں جیلانی جیلانی مرشد موجو جیلانی صالحہ رچیا محبت والا مجھ بچیا صالحہ بات میں غوث العظم جیلانی غوث العظم سمدانی غوث العظم مرشد موجو جیلانی مرشد موجو جیلانی 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 مرشد موجو جیلانی 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 مرشد موجو جیلانی یاری مارو یارو جیو ہر دل جو دل دارو جیو یاری مارو یارو جیو ہر دل جو دل دارو جیو درد لتا تھی آسانی درد لتا تھی آسانی درد لتا تھی آسانی مرشد یاری مارے جو طریقو مجھو پیر دستگیر تو فرمائے مانو سٹھو تانر دے کھائی دا تا خوش تھی دا اسام جن کے کھائی دا یوں تا خوش تھی دا مجھے دستگیر جو مرید ہی تکو کنجوز نتھی بخیل نتھی بکھارن کے مانی کھرا پنجارن کے پانی پیارے دستگیر
دستگیر جو مریدن تا دل سخی کر یتیمن کی سنبھال مسکینن کی مدد کر ارائیت الذی یکذب بالدین فذالک الذی یدعو الیتیم یتیمن کے دکھنے والو یہ پیرن دے پیر جو مرید کیت ہوتی سکے یہ تو دین کے ٹھکرائے والو یہ تو دین جو دشمن دستگیر جو مرید وہ واجہ کو دستگیر دے طریقے دے حد ہوا یا واٹر مجھ بھی دلیوں کھل رکھو کنجوس نتھیو غریبن کی سنبھال رہنے والا مسکینن کی مدد کرنے والا اللہ انہوں کے دنیا میں بھی نوازی ہوا آخرت میں بھی نوازی ہوا انہوں کے لئے ہتے بابا ہوتے بابا ہاں او اج موسیٰ عہد کرے تو تے انشاءاللہ تعالی اج جے کا تقریر بدھیا میں دے عمل قبول لیکن نماز میں پڑھندا ہے اسے نماز پڑھندا ہو پر وہ نماز جے کا اللہ خاطر ہوئی مانن دی خاطر نہ حج کندا عمرہ کندا تے پھر چھاجے دا جو دین جو کم کندا ہوتا ہے اللہ دی خاطر جن انہیں رستے تے ہریو وہ اجتانا نالو دستگیر جے سچن مریدن میں انشاءاللہ وری اج شام جو مغرب نماز کا وہ اتنے دنبے گوٹھ میں جلسہ انہیں میں شریک تھی جو اللہ سے جل شان مسا سبنی کے سونے غوث اعظم دے مریدن دے سچن مریدن دے صفوں میں شامل ہی آستانو ہی جلسو یہ آگے چھڑڑو نہ ہے یہ فقیر ہوجے یا نہ ہوجے تمہاں کے ہی پندڑو چھڑڑو اللہ کریم جو چون تمہاں سے بدھڑ قبول فرمائے وما علینا